Kidon kibar jelah kiba la yo kurim daki long tumi khasi. Kajingyai beteng ke KCDC pan kendra trading license ikidukan berjela kampat lasyong tat hagajinglam UCM uba penyai sing CM mendakasngi kanyutrik naiwing arhajar arpulai lasaki ma UCM ke KCDC uba penyai sing CM ringkat UEM ke taxation uba fantin jela kadong ki officer bat ki police enforcement ke KCDC kilah yar kendra trading license ikidukan berjela hayo majai kaput Bangladesh. Kebalingok kalong bagi barjela ki baseng business bat ki babu dukan kila yo jing tip lepa bagi briu ke KCDC ki wan man kendra trading license bat kila dap man khang no yiki dukan kemla pli satya namar kiting bakim shemla biang yiki kot kisla ka KCDC kila yo ban kendra tang ketu kat ne teli ki dukan barjela namar bun ki balayo jing tip no bat ki belakang no yiki dukan habakren bat kilat pathai kubor UCM uba penyait ulaong bagi jingkang no jongki yiki dukan sengutu syai begini ki barjela kimdon satya yiki kot kisla ki basisya syushu ulaong ke jingwan le binami hayo majai kadon namar don ki dukan barjela ki bawan kam trai dikirang ba ki baong bagi dei ki trai dukan pat nakilang UCM ailat bola batha bagi dei ban khang be yiki dukan bat en bishar laki dei em ki basisya Sibenta kebapan kendit yau kalong bakadon kedukan jeng ubar jela ubayok lok da kethai kasi ubalapan kela yaki kot kisla syakerteng jong kakurim. बच्चे 4 है लोग शिलोंग पढ़ाई कर रहे हैं बड़ा का 16 साल छोटा लड़के का 9 साल और छोटा वाला है 2 साल और 8 महीने का तो ये प्रोफेशनल टैक्स क्या एक ही ये तो सर अभी तक मैंने किया पूरा मेरा वाइफ से बात कर लीजिए आप लोग नहीं आप तो मालिक प्रोफेशनल टैक्स आपको चाहिए और लेबर कितना 3 आदमी कैसे है ना एक तो बड़ो है एक तो गारो है बोल दीजिए जब क्या दुकान है आपका प्रोफेशन है आप बिजनेस ये टी स्टॉल का बिजनेस आप वही प्रोफेशन टैक्स सर्टिफिकेट में ये डिस्टेंस में जाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ बीबी खसिया वो ऐसा नहीं होगा और Juan man ka form ni joki gani. Bodoh. Tip tinggi. Pai ho. Nomor ini berarti yang tay sapi. Nomor ngalat tadi kemuram soalnya. Tipi 4 dan tipi 4. Nong tipi 4 posong kabin ni. Ini ukuran nang tayang ni pada mentah. Mu fikam try ma fi. Nong lengok kata dia. Pai ni chuang ha pai. De ka bisi sha pai. Kim dei ram fi. Dulu kasih kamu tiba via adukan ini kuntai. Nomor bros kata ikut dukan bihari ni. Bihari. Mangi lawan la asin license sir. Uni mending try. Ni kata ka board jo district council kumno fin le. Ang jim ko report man tak badyang, di badyang man report lana du basnong na du hindi pa ban bo nong trade ni katka Kabasok kam sa mo nang ipit ang video program. Aba ba pipa ikip book yung ni. Yang ta kikas mo, yang ta kamarka jong ni bu. Fan mo ta. Pasok kata. Pai tang to pila sutu. Kam dei te nget yang ni bom dei dukan ni. Kam dei. menijat. Menijat ni. Puluh ibu menijat ini. Mana pai mo. Boy ko sige. Lang gawai ba. Sino di kasi na? Oh, kasi. Kasi ni. Tu yi. Belum menijat dulu puluh kati ibu menijat ini. Long betre mentang habron kam be nong tre mo sa kuma ni bu ngi sini kena ba ai kau ai ti ai tam to. Tidak nak kena ba. Ibu ada kena senong kan. Gua kena senong wan nembol ni. Kamu dah sebelumnya di drive. Mula dong lah dia. Kamu biar kami ni.
kau di malik mentak kelapa. Dia tu ni kumron belah di pada. Di ban supaya ini ada dunia yang kau nak kira macam orang berdiri depan di lain. Sama kam kerjam di bikin ada di travel sini. Tambah lah kan, bensyong hang ni depan emak ikut ikan tail gila. Di benabar, lah lap kalau kejong mat kita sini, buat ini kita keliru kita lalak benkan, kalau long ke jis nang yaki, buat ini kita hanggu bangin ya kendu ikibrio badan apa jadi niki Jakarta ni bukan di business ingin pak pada notice sian di masyai kesini lah pak pembiang ke notice baru buat kabam impak pembiang ikut selang ini empat lah ban ajing betiban okey dia buat dicamati banwan ban ya ikan inspection habis di non tribal traders ke dangshen nakaliang ka Meghalaya High Court kala betha ingi ban issue ki trade license yaki niki saungut ki traders ki balik tiet jingkhang ya ka High Court de hoi kala poi ka order shingi Henry nakaliang jungi ngidon yakanika Trading by Non-Tribals Regulation Act but ngiru habut yakanika act nginamla ban I license yakinu ki non-tribal traders tang nakaliang ka council claim dayo KNUC lenika KNUC nakaliang ka shnong lenika raj lenika hima de kumbalong hangni po majai ka bahap po hima sora ngi pan NUC no in but namar bang impat yo KNUC ngi nempat la ban renew leneban ban I trade license ke mai kini kita apply te but kata ka penlong kini ki sau ngut ki non tribal traders ban lecture court but nakaliang jungi ni wan daladim tasni ban jungo sini jaka but ni shem ba ki babun ba what let's say palat na kita ki sau ngut ki trade non-tribal traders kibambiang let's say ki kot kisla kumapilai I mentak kila khangi kidukan te kani ka paushai ba hakani ka yo hangni po majai kibabun hi kiba ya ikni ka kam khai kitei beki bomde kasi kibarjala te ngiru ladangim mlap but nanti kena bakidai hikibrio na po Meghalaya nginam la hiban ai ya ka trade license nomor ba kani ka jaka kalong hasnda baka Bangladesh kabaan ba basusi ba ni syam mentak hadin bangi lek ban keli na kini ki try dukan ka kerteng na si kadi kerteng hasi kat ba uba up ba syong hang tu try de o khat but andala keli ikot kisla lalap balasyam ban mula ai ban da kamarit certificate yang ni ban shisha ba katrai ba u shongkha ya kasi te hak kerteng jong kalok la tre ka business te kata ngamla ban batai pikiran subut dari tang kawai wala kataru kini ki bomde ki kasi buat ki yo lok kasi tu kita khal lada kimpat don hi wat saka professional tax lani ki nong tre jong ki bandon ka labor license nak kaliang dungi nila ban khang ikini nimla ban te mentas ni nila lap ikini but nila le laka jong ka kamram nak kaliang council but nget ku boru kin tip ba nak kaliang ka council nginem syong kliti nginem syong hype ban hingga kum kini ki ru benabar ban wan le business ban wan kam hayi hani lem dayo ka kot sla ka biang ka council te
nakaliang jungi kum ka council wat ada ngidon tang kumban riu pungut riu putam ki enforcement ban pet yang santuli ki district ki bahap ko ke HDC enrei ngaso ban ong ba ajingero ki enforcement dulu ki bala trishtom wat kaman pawa ke bedang guna bah tang riu pungut ki enforcement ngila ban ajing sekali kani te kamde ke besuk ban mare September bhoi ban wan sin hisepo border Bangladesh Jamajai ban lake sa sipo si ki time Nongston si ki wewe ki West Khas Hills ki Southwest te kamde ke besuk te setang hai por ba ndak ngila andre nakaliang jungi ni kut jingmut bang interest tom ba kini ki kam bi an ki ba wan khayi da ki khat ki bri marabat kinamla ban shuyo like duit tum ni but kapan mau ini ba hakiwi kwi jela but lada data hapo asam bro ngapai kena samla khasi dan iki samla wat kam jungi kin lik seng tang iwi business ru kalong ka bae nama kinum yo lat kumno ru ban de se ban la banong kuman su anu sa tang ban seng tang iwi kwai i dukan kwai wai dong tang ban seng iwi dukan kwai dong ru de se ka ban yo yeki de balai kini pak kidawan sini ki yo kat rumah nang so ban kentu kan yeki rio jungi yeki long kumi long pa kiri orang ba bakin don kemen sim jingkit kli namta kalawai jongki kun kiti namta kalawai jongki samla wat kam wat jam bakini ki babon ki kam kerhai ngidan re lawan ban kini taki wai pat tengah kentu ba kinem dei ban ailat kan ki re ban baru re kabaki ki la ban tre ki dei be ban re la de bat kin yang la ka jong kerja kani reka kubor nak kalian tuan okay ngimlap manu bade try dukan try jaka menurut basyong dukan ba ran ye kini ke business ni ba penyak kini ka kam business dan nakaliang pansi hapan tak daka notice ka show cause notice yaki ba ladaki dang kam ya ka trade license bakin wan ban baki dang kwa ban khai kin hab ban buat kat kun ki ai kin don ka bala dan nakaliang guys ni sau sini la de ban wan ni but nakamta kini ki namenta kini ki ki petitioner ki balik siapa high court tu sauku sawut arpungut kidi ki exporter but arpu sawut kidi kini ki babu kini ki business fair ki bukan kini ditai but yakini ru ka syong hani in fact menta kuno bangin exercise yaki rules ki at ki jungi ki bangidon ki babiang hi ki kot sla singin pet nakanu kelenti but nakaliang ke council ladangi hab ban ai ngin ai lor kanong rim ngi ladangi hab ban kentai tu ban reject ya ka trade license ngin reject lor kanong rim ngin mla ban shu tang bla dan kanu ka jing ha mentai ka bangin sule kulma nama haba put de mangi ki ba hawi ka ai mangi hi ngi hab ban kam ndai ban penting ai ban boleh na padang kini persyang ban wan nomor nakini ki south li arpo kidiki exporter kamu exporter kim dan yang kadukan ani kidan tang ke office te yakini kim yo lat minta ban khai la kap tu kat ni bot nomor kim yo kot te kini ki arpo sau li pak kidukan kadang pa inspection minta pa lum ye ki detail nang mengintip sibet nakini ki balik file report akan nungut ki bakni kat nu reha jing syam jungi ki bobon ki khang baro skata ne ki khang tam tasni kata ngam-tip henry na kaliang jungi ngin hap hiban ada ka notice sa hisien namangim tip kino ki badai try ki bakumno te namar takdaw ni hap ban le la ka jong ka exercise ki jungi ka kamram jungi ya ka bangin hap ban kendap te na kaliang ka dis council sa hisien nga ai kublai kerpang ya ke district administration DC SP SDPO sebelah dan lang magistrate sebelah dan lang ringkat dulu buat nak yang council kamtam EM in charge jongka taxation iba dan lang iba fantil ringkat bagi enforcement bagi officers gini aku boleh kerpang nam tajung bu kadi ka kapen artatin yang ni ka jingkang na jongki kadai be bombiang kot yang masalah te habide kini kidukan di bakang ila pha yaki
officers jungi ban issue ya ka show cause notice bakin ta hakani ka jingkhang yeng ka jongki but jingkhang dukan ka jongki but kenang ba nakalyang juki kentip manu bawan mentara singi but ke ka kamram baki ki de benle ban yo play biar dukan la ban long kumta hakajing ya inti khamtam mene hapok majai ki donru ki khasi WR ki bakam piru plai i pla sakhi ya kata but ngila itu ki basyukam but ki badai try shisha ngila itu but ngikem shimla sngap kita ki nongkam ngila le lah kamram ban khang tu dukan but kumju ba ar but lap ru shem ru ba ki don ru ki bar jelah ki ba la yo kurim daki long kumi khasi but ka kerteng kadai kerteng jong ka kurim ka ba unong shong dukan uba trekam ba tu de bar jelah cukup kini ru ki don ki jing kenduk jing mene but musim lakut tang kata bingin snap dei kidang bun ki kot kisla ki bahap kin hap ben penbiang ka jing dei jong ki arngut dei ha bai dei pat ka thai pateng bai dei ba ka jai ben reu jing kaya la ka jong ya ka ba ki hap dei ben dan kam pat kot kisla Ika sinjam ba singi hap ben ra nakalyang ka jungi haka executive committee hadir mengisyam kumni ingin perhat bekinu pila kunti in kaula but ingin persyang banwara deki an ki bas kem ki ba climb board council nam taban weng ni jinge ka ba aru ka debi bandan hangi kum ki breu ya kanika mensim ban kentai ni kum kini namar lada ni pediang hi ban ai yaki breu banabar bakin lek kat bomon hang ni kani kan kata om tang ya iwe arnut rei kan kata hi yaki bobon balang